Assalamualaikum Daralun yang belum digampung hina ulama, yang ikan ada kana praumbang aitaan gulung udah kehana. Nyan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna. Beka jahina dikahai lutong bitaan gulung udah kehana. Hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggong inang grolua menyana behe kawa u gampong merempak langsung ngan jenderal muda. Nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupah mesakit hati ngan jantung yang kidong ku di ngehabah menyakut dumehan ku bi ampun menyakut dumehan ku bi ampun kulayu bak punggung aku tet marucun ba anu mata mangat karasa daun ijakrung. Doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada pegah drohayu lahe mesarung hanlut ngan rincung kebai senjata menya dengan kehana pua embong kulayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na tegah menya ulama sidhan gebala sayang kekah mebek binasa nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah hai taun Buddha nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah kata un Buddha oh no memada pantun lon kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jalake mea segolam dikah berat merega ba abu mudi jalake mea segolam dikah berat merega kibang thế nhá anale awan pai dengku nri thế nhà quên lời thật